Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Moses Mabhida Stadium. Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. Puti, how's it? Ngiyaphila Mapholo bakunjani futhi? Sharp, thanks. Now babekufuna congratulate. Ubayigama ubuya kuphi? Igama ngingumashonisa uJekho akazwane ngisuka eMpumalanga ePerdekop. Ngeke. Mapholo mfethu besisesiside isikhathi ukuthi sithole injabulo siyiKaizer Chiefs. Kodwa siyajabula ukuthi silitholile leli thuba siyiKaizer Chiefs lokuthi siqede indlala ka10. Wona u10 sohlangene. Ngoba yes ngomhla ka9 May, umhla ka9 this month uMay senza u10 years. Yes. Sesiqala phansi ke lokhu namhlanje ba siwina le game namuhla. Kumhla ka10. And ilanga lokuqala ilanga lokuqala lika10 years. Ngoba kube bese qhubekile sangawina namhlanje bese sesiqhubeka sesiqala u11 years. Yes. Kodwa ke sesiphulile lelo record sesiqala phansi onke into iqala phansi. Mapholoba kukhona ukugxekana uma nangabe ikhaya kungahambi kahle singayithola sigxeka abazali bagxeka ingane kodwa namhlanje sibonile ukuthi uma sibambisene sisupportana noma kunzima kodwa kufanele ukuthi sibambane thina ngaphakathi ekhaya siba support abazali nabazali ba support ingane zabo singalibe sigxekana ukuthi ngabe kukhona usibani ngabe la ekhaya kuphileka kangcono kufanele ukuthi okhona ekhaya alibambe ikhaya iKaizer Chiefs bekuba khona ukuthi sigxeke ukuthi kube khona umholothile akukho umholothile bese singabe senza kanje kodwa sibonga ukuthi mangabe kunakhunjani kubanjiswene sikhuzana kwenze Mapholoba ukuthi iKaizer Chiefs wine namhlanje ungayibuka iKaizer Chiefs bedlala namhlanje enkundleni Mapholoba iKaizer Chiefs lapho beyisho khona ukuthi sifela enkundleni beyifela enkundleni ngoba kunabadlali even obungabathembi ukunga esinsikhathi ubublame ukuthi uPeterson ufakwa ngaliphi kodwa namhlanje uPeterson ufela enkundleni kunamabhola lapha nabuyitshela ukuthi amdlile athi uPeterson cha wangidlila uyayibona yonke into sonke sivala amehlo uma uthi uyezwa uma ubuka lapha ku slow motion athi hayi Peterson ulichithele ngaphandle ibhola lokho kukuneza ithuba ukuthi wonke umuntu othenga enkundleni namhlanje ngifele khona enkundleni ngiyophuma ngisicuce uphuma ngikhathele ngimvidi namhlanje badonsa bayolala badonsa ingubo ngamazinga kusho ukuthi bakhathele ngendlela ukuthi namhlanje ngibuke ucaptain wami sihle simgxeka ucaptain uYusuf Mart umuntu akalahlwa ngempela namhlanje besihlezi simgxeka kodwa namhlanje udlale the whole 95 minutes man of the match wabuya ne-man of the match and akayivesana wayithola ngoba kuthiwe bemupha uyisebenzele le 90 minutes ngoba ukuyibuka ukuthi abadlali abaningi 3 or 4 bebayideserve le man of the match Lilopo bengimnikile uMartin ngimnikile walokhu njani wangena uDupreez ngaphinde ngasho ngathi nangu uDupreez afele enkundleni nangu uDupreez ayibulala iOrlando Pirates lokho kunethi ngisho noJaman weJaman uDove naye bengisho khona ukuthi edeserve lelo khunjana so uyabona ukuthi abadlali abaningi bebasiphakamisile isandla ukuthi ngimdlali weKaizer Chiefs ngifele enkundleni siyafisa ukuthi njengoba kunjena ngiyazi ukuthi bazobathatha the next time because badlale kakhulu this game the next game they will be very tough abadlali bethu siyafisa ke angisho ukuthi asibe nje sithi ngathi Sundowns ngifisa ukuthi mina ake sithenga umdlali mangabe ngikhipha uDove ngifinde ngifake omunye uDove okusho khona ukuthi yes ngiyazi ukuthi le position le uDove ukhathele the next game ngizofaka omunye umdlali ngiyazi ukuthi ke na igame ilandelayo ngizoyiwina es like iclub enenye yenza kanjalo yasePitori ikhipha umdlali ifaka umdlali mina mangikhipha umdlali kumele ngicabanga ukuthi mangimkhipha uzokhona ukuyenza lento akufuneki kanjalo ufuna wonke umdlali okuKaizer Chiefs manje aphakamisa isandla ayitshela ukuthi yena uyichampion kufuneka ukuthi ayidefende le emblem ngoba si defender ilokhunje ibrand lesiphethe futhi eyaziwa umhlaba wonke uma nangabe ungena lapha siphathe ngokwesibindi leya brand uyihloniphe so sibonile ukuthi namhlanje bayihloniphile ibrand basinikeza lento esifunayo abadlali beKaizer Chiefs so into ekhona singasho ukuthi ucoach mhlawumbe unabadlali bakusohlalile la ekhaya kumele yena ezene list yakhe manje asingeke sisamthengele umdlali sekumele ukuthi simthengele asho yena ukuthi ufuna muphi umdlali singabi stingy sikhipha imali simthengele la loyo player lelo and nento ekhona engizwisa ubhlungu Mapholo
i-development esinayo futhi ngibabaza uhlongwane khona umfana kuthiwa uhlongwane lapha bawinile futhi i-TTC babuye nayo labafana strike uhlongwane kanti sizena ukuthi maybe uzoqhubeka lapho kwi Black Label yakhombula kade dlala under Jose Revere kwi Black Label Cup All Stars then sasitshela ukuthi bazomthatha bamqhubekisa azange bamqhubekisa so uhlongwane ngomunye umdlali bengicabanga ukuthi bazomnika ithuba bamkhuphulile umakhathi manje azange bakamnika nedi igame eyodwa futhi iloko kungizisa ubuhlungu ukuthi uma ukhuphula umdlali why umkhuphula even Nombutho yamkhumula Nombutho naye bamkhuphula ngale game sadliwa kuyi ngeTotal Cup namhlanje unyamalela umbutho samboni kumele khunjani why sibe nama and then egcineni sizobathatha kwamanje sinovilakazi uvilakazi not giving a chance bamthathile manje ule udlala lenga kuma under 20 and kunemanhlapha azombona azomthembisa imali amthathe abuye lo mdlala sizohlupha thina njengaye umfukeni do you remember ukuthi naye kwafika wavela ngapha kulokhu njani Kaizer Chiefs yes namhlanje ungale Orlando but uhlupha thina futhi bonke labadlali esabathatha thina bayasazi bazosihlupha nginenkinga ukuthi uvilakazi uma nangathiwa uthole iqembu elizomnikeza ithuba uzobuya sihlupha umdlali uyana kufanele ngabe simnezi Kaizer Chiefs ukuthi akayithwala umfukeni bamnikezile uOrlando Pirates ukuthi thwali Orlando Pirates why thina singamnikezi uvilakazi ukuthi vilakazi sithwale neintanga futhi so uvilakazi umdlali ofuna kunezwe irole yonke ungabese umnikeza wena ama 5 minutes 45 minutes akumnikeza igame yonke ukuthi thwali Kaizer Chiefs ngikubukela 2-3 games ubone ukuthi kuphele lapho futhi so sifisa kanjalo futhi kodwa Kaizer Chiefs iyenze kahle namhlanje ngiyakujabulela lokho kwenzekile Mapholo ngiyethemba ukuthi ngegame elandelayo 2 games esele ukuthi ngifisa ukuthi sisuke ku number 9 sohlala ku number 8 yes at least lokho namanje ku number 8 lapha kumele ndlane neSundowns first game iSundowns asisabi futhi sifisa ukuthi sibuyele kuyona sitshengise ukuthi yitho makho and futhi asenzanga iphutha ukuthi sibashaye sizohlezi sibashaye iSundowns ngoba beza nalokho ukuthi bona baziwe eAfrica baphethe itaba bagijimise sesibili yesi siyabahlonipha ngalokho nathi siyasho ukuthi la ekhaya siyakhonya eSouth Africa so ke abahloniphe sibayini sithi ngoba South Africa yethu so si believing ukuthi masingathola top 8 iSundowns sizothatha le top 8 kuyo futhi iSundowns so ithemba likhona ku Kaizer Chiefs iyabuyile kunjani ithemba but futhi engakusho namanje ngithukile for the next 2 game isizathu ukuthi ngithuke badlale kakhulu 180 minutes angenze ngisho ama minutes angakungathi uphinda ukabili badlalele lemidlalo lokhunjani nempilo ezayo bayidlalele namhlanje la and lokho suke ngithusa ukuthi masifika lapha we are very tired kufuneka bagcina ukuwina sorry ukuphazamisa badala bagcina ukuwina umdlalo weLeague bagcina ngoNovember le uyayibona ke lento leyo siphazamisekile kufuneka ukuthi lemidlalo olandelayo wesikhukhuna siwine sibuyele eFNB sovala nephulukwane sithi siwine lo mdlalo lokho kusineza top 8 yethu bese sesicela iSundowns enkundleni season elandelayo bese sisithatha leyo top 8 ngoba siyimisela futhi ngiyabonga kakhulu Mapholo Danga futhi ogcina ngizwe uba for ekhuluma nge-podcast bangakuthola kuphi abalandeli maybe unabalandeli maybe ma subscribers podcast yakho yini usho ukuthi ngihleze ngimenywa yini nina nama postcards ukuthi let me come and comment to you then they see me on those podcast disputes I thought on a podcast channel I was going to say promote it here and then bakulande no it's okay no I don't have a podcast maybe njengoba songineze lo mqondo I might happen eMpumalanga exactly Mpumalanga ngiyabonga futhi all the best thank you Mapholo le ndoda lebe funa ukusho something cela usondela kancane sondela ngapha kancane yes konke bafuna ukisho ebengifisa ukusho nje kwiSouth Africa yonke jikelele bengifisa ukubonga nje ngechance osipha ithuba nje sinika lona ukuthi si express ama feelings wethu ngifuka uNgcobo okunye ukuthi benga understand futhi namanje anga understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi iclub nje ngeKaizer Chiefs ithi izodlala i-tournament efana neNedbank Cup sikwazi ukudedela iplay fan of Vilakazi ukuthi izwe lethi South Africa siyakwazi lokho kodwa ukuthi angayo representa i-country of which ngapha sine stress sokuthi asaza win icup in many years if as ucoach lanto ibonisa uma umthetho umdlali uthi akayodlalela like for example like isibonelo nje lo mfana lona wakambokazi ku Pirates is the same age no Vilakazi uTLP kodwa iPirates ikwazi ukuthi ithi siyamdinga ayisho ukuthi siyanqaba ithi siyamdinga iyabeka izathu ukuthi sinama tournament afana neCAF neNedbank Cup kanje ya understand futhi yabo thina owethu coach bekamdedela sizodlala iNedbank uriskile kodwa usebenzile kodwa uriskile
ngoba uyakora nangalo mfana lo yebo i-exposure ayithola but yamthusa ke uma ngethe ngapha ngoba ucanga ukuthi bazombona bamthanda yebo mfethu iqiniso laba manje bedlala akadlala ukuthi abona amateam ase-Africa khona ama scouts lapha abangaphandle and okubhlungu ukuthi bese ke scouteke kahle i-Chiefs mase kufuna kathengeke i-team yabo umtedela hamba mfana siyabonga kakhulu nambe kahle bafethu nice comment jabulile ngiyabonga mfana Ngiyabonga mina uNkulunkulu akwandiseke ngiyabonga kakhulu nani benjalo Siyabonga. okay thank you